ngathi ngiyambona ngabona izinto zimsurroundile wathi umoya ngcwele mtshela ukuthi uJoseph wafaka emgodini wayofaka etilongweni kodwa ifavor kaNkulunkulu ayisuswa izinto uthi umoya ngcwele ngisho msholozi you are the unifier between blacks and white of this country and God has raised you for such a time like this. Lalelana ngikhuluma into engayimela. Wangisiza uNkulunkulu aqala emaphoyiseni nesibindi njengomthakathi. Imameleni singaphaphezeli sisho kahle lento. Wathi umoya ngcwele mtshele. Wangavela zonke lezi zinto uzodlula emzimeni angisazwa khumbula wazwafika evuku zakhe kwenye inkomfa zethu. Uthi uNkulunkulu angisho hayi ngo ifavor mayehla ayehlela umuntu ngoba efunde kakhulu. Kona abantu abafunde kakhulu kunabantu abacebe kakhulu kodwa ifavor kaThixo ayikho phezulu kwabo.